Nĩ riboti yamukiritwo na kimako na kieha ya gikuo kia mundu urari ruri rwa kambuni ya ukinyaniria Safaricom Bob Collymore. Kuma ayuki utongoria wa kambuni ino mwaka wa 2010, Bob atigite na thutha moimirira megutura maririkanagwo hari gutigirira ukinyaniria no wagacira guku bururi-ini. Kambuni ya Safaricom unyitaniri na family ya Bob Collymore ni bangite gugatabania igongona ria mahoya kiumia giki ita njira ya gutia wira uria ararutire kambuni iyo. Kuringana na ndumiriri irerekereirio ni family yake, igongona ria gucinwo gwake ritigakorwo riri ria muingi. Ucamba wake na utongoria murumu ni mamwe ma maundu maria atongoria hamwe na Kenya megutura mamuririkanaga namo. Ndumiriri-ini yake ya macaka ya President Uhuru Kenyatta augite Collymore arari mutongoria uria rutire gutigirira kambuni iria ararugamiriri ya Safaricom ni ihanda gitaru-ini kia Afrika ya irathiro. Itemi-ini riake kamiti-ini ya gukinyaniria kioneki kia mwaka wa 2030, President augite ni araheanaga utaramu wake hari gukinyaniria ukuria wa bururi. Mutongoria wa ODM Raila Odinga ndumiriri-ini yake augite Bob Collymore ni aratungatire bururi uyu nakio hari gutigirira ukinyaniria na wagacira. Chairman wa kambuni ya Royal Media Services Dr. SK Macharia augite bururi ni uhutitio hanene na makiria wonjoria-ini ni gikuo kia Bob Collymore. SK augite Collymore ni araheaga andu aingi mwihoko kumana na wirutiri wake kuri andu aria angi. Nake murugamiriri munene wa kambuni ya RMS Wachira Waruru ni acakaite gikuo gia Collymore akiuga ni arari na kioneki na wira wake gutura ririkanago. Wachira oho ni agathiriirie unyitaniri wa kibiashara gatagati ga kambuni ya Royal Media na kambuni ino ya Safaricom. And we're paying for your bus fare to work today. It's a small token to say. Bob Collymore akwite ari na ukuru wa miaka 61. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.